clear tu te chi bai le vekule indo pui pathum na tuna hian ain chanta ti official takin asoi thei ome NATO chuan tuna hian indo pui pathum na Russia wangin an chanta ti an nem nget European Union warmonger chuan tuna hian chiang takin apuang ta NATO ram hian tuna Russia hi an do meka chuti rualin Russia hi lo pui tu le thlop tu anom ve le a chu chu China ani. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air together with others. Europe must do the heavy lifting. Eram pani hi khovela ram thil ti theiber te zinga mi ania tuna hian Europe ram zong zong an bitum tamek hei hi World War III map indo pui pathum na map ania tuna NATO in indo pui pathum na an kal chho pui tak awangin European Union le achunga ram zong zong ba ka Mexico Canada le Greenland te chuan Russia China le Iran te an beidon ta ani khovela ramthil ti theiber te zingami an pathum hian ania Russia hian nuclear ral thuam ania chuwangin NATO emo European Union hian China Russia le Iran laka Indona hian ne na chan ngai na aumlo ani USA hian NATO ramtele European Union te hi indo pui pathum na hian apui angai ne ti hin an soya nimasela Trump hian in thiar filhim adu tatlat mai NATO tang hian America ram hi lak chua atum meka he indona an cho chua hian USA chuan poimo na lian deuh anei dona European Union conference na Trump chuan tiang hian asoi ani to a room, so to speak, and we have to make a deal. And the deal can be made very fast. It should not be that hard a deal to make. It could be made very fast. Now, maybe somebody doesn't want to make a deal. Thil lang chiang deuh mai pakhat chu Ukraine President Zelensky hunrei tak chung aum to don lo ani atia eng thil nge soi omzia kan rachia bhiklova din Russia chuan US hi inbiak rempui adu ti atar lang bok ani tuna America hi NATO ram de changin achuak ani vai chuan thil thleng lian tham tak aum thei dona America in khoi pol lam nge azom leang ti chungchanga hian zo na lian tak aum don ani dollar changin BRICS nation a join thut mai thei BRICS nation hi azom ani vai chuan khovela pol thil ti thei ber ani thei don tlat European Union in official takin Russia le China wangin indo pui pathum na an lut ti an puanzar nuin darkar rei vaklova Putinan atuin huailong submarine nuclear ral thuam la tak le missile la tak phurtu chu thu bein missile aka chu tir ta a hei hi indo pui pathum na bulin chan na chu ani Russia monster missile chuan British ral thuam phurtu long chu a target ta ani he thil thleng hi UK Prime Minister Kieran Zelensky Ukraine President 2.26 billion lona pek wang ania Putinan missile mangin hetiang hian abom zui ngal ani Mars ni khat khan Russia chuan Iskander M ballistic missile pani mangin Odessa cargo ship abom le boka longchu ati chevek ani he longa hian silai mu tam tak le ral thuam baka Russia be na tur sang sang apurtel ani alandanin longpum pui chu missile pani wangin tuya apil pha ani alandan bera chuan indo pui pathum na hi achuak ta a ti theivak kan nei ta lo Trump chuan he indo na hian atel ve don lo ti asoya Zelensky Ukraine President chuan tiang hian soi ani NATO changin US hi ain hnuk dok ani chuan Putinan
Europe hi ati chevekang Europa sipai omzat han chuta ula he hi omzenein kasoi ani NATO a US atel tolo vai chuan NATO ramtele Russia China le Iran te anin beidon ti na ani dona thilpui tak athleng don ani ati Hitleran Europe engwangin nge anhe thei asipai te kha antam em wang ani Europa sipai omzat hi chutro u Europa chuan Ukraine hian sipai an nga bera kandot le chia hi keini ain alet lin an tlem jok France hian nuai ni vel sipai aneya keini Ukrainian nuai kuale singriat ang vel kaneya tiin Zelensky chuan asoi ani Indona ani to chuan sipai mamona asang emema sipai an tamphot chuan ne na chance asang thin ani chuwangin Zelensky po hian Ukraine le Russia Indona chungchanga hian ton shia thatak mai ani to wangin hethianga Russia le China in Europe ando ani vai chuan antan chaklo na asan don ema wangin ngai to chena ngai thu le US chu anmani support turin angen ani nimasela soita kang khan tundin huna Donald Trump hi NATO polachanga chua tumna ani me ka wang hian hei hianin kongtam takin NATO ramte din mun hi ati der thong ta ani Canada rampuin America hi an beilet vele boka ral thuam lam nilovin sumle pai financial ang zongin he thil thleng chungchanga hian Donald Trump hi mo phurtu ni theina lai a om ani achan chu Canada laka bungro chia antipunga chuwangin Canada lampuin IT sector technology lam reng renga US chu ando dal vele bok European Union lama po tiang vek hi ani don kumtinin billion som thum vel US company te chuan Canada wang hian an la luta nimasela tuna US company te thil zor chu reng reng Canada in ando dal to dona wangin sumtam tak an chan pha don ani he hi President Trump awangani tiin Ontario Premier Doug Ford chuan asoi ani tuna hian European Union ram sang sang te chuan America company te thil siam sang sang an lak lu ti top tumin an ron pen chuak ta a he hi America tan chuan billion tam tak chan theina tur ani don America rama pem lu tam tak ten tuna an na tho tam tak hi an chan pha na sadona an rama an kir le angai pha hil don bok ani America hian IT lama na tam tak an chan pha dona lo an pek thei don lo wangin tluk chiat na lian tak athleng thei don ani tun hun hi America sumle paya atluk chiat hun tur ani mai thei tuna hian Canada chuan Starlink nena contract in rem siam na an lo nei to po an cancel le vek ani Starlink nen hian $500 billion project tuna hian an nei meka nimasela tuna hian ti chiat vekin aumta alandanin Doug Ford politician le businessman Ontario Premier chuan Traman US le Canada inkara economic war apona wangin hemi chan le natan hian US company le Canada sarkar contract zong le Starlink Elon Musk sa company nena contract an lo nei to zong chu tuna hian ati top ta vek ani Canada chau hi lanilovin BRICS ramte po chama hian avaule boka BRICS ramte hian US hi sumdon puyan du chuan chia 100% an choengai don atia ani lo point BRICS pola tang chuakin US dollar an mangdu ani chuan chia ati niam tur thu tram chuan asoya heti zong chau hian in sumdon na kalpuyetum ani hewang hian BRICS ram tam takte huat a hlo pha a hewang hian aniang chu Russia hian US hi chenatan siamadu chan tuna indo pui pathumna NATO ram le European Union ten Russia laka an puan tak awang hian Putin hian America laka India remna thar akal puita a
hei hian kan be sei lo deuh thil min thlen dir thei don ani tundin hmuna UK hi ain rol lo na tura in rolin Ukraine chu atran tlat maya thei top chua pui atuma wang hian Russia chuan a ho hle ani mathaya bung som ni pali chang ruwa chang re ta khan chiang takin en ziaka indo na thu thang om tur thu le indo chanchin te po an hriat tur thu alo soi to a ama ero chu hei hi top na tur alani lo ti atar lang chiang hle heng zong zong hi abul in tran na chau alani thu he bible chang hin atar lang ani chu wangin tuna indo pui pathum na toin an pon tak po hi abul in tran na chau alani ti kan hriat a tha ome tuna indo pui pathum na in tran ta nga kan soi hi abul in tran na nga ingai vem komen lama milo shetir vedonia tunrumatan chuan khati zong kha ani ye